Hello. Minecraft Mizo 1.19 na kan lo le to tu na hen episode 11 kan lo chan don tonga F3 kan metanga khu day ti khu kan hunga day zat khu 486 ania tu ni episode to pai jon in day 500 kan tlin to ringa kan lo khel ri ta hle mai kan thil tu chu Minecraft ni khat hi day 1 hi 20 minutes vel zel ania day 486 into 20 minutes until la kha minute kan khel zat nia kha 60 khan an divide lo la chu dark car kan khel zat ani do na kan lo khel ri ta hle mai den hei kan huan vel hi lo clear ula episode ma sa khanin episode ma sa han ka lo siam to thona ma sa intana hi ka lo sei lo wa ten scarecrow ka lo da scarecrow design hi kan enanga han pumpkin carve pumpkin kha han light kan da light source khania ti hana eng ve boka kha ho kha pathum ka lo siama hei khat ni thum so da kan ka ro thuana poson ka lo da boka chuanin tuna chuanin englo try hian redstone thil kalo sawifiah lok dona thil sawifiah hi ka thiam hlawang renga sawifiah thiam lo mai theya cheng ta karon sawifiah chu ka tum thawanga ta hianin piston le observer lo oma piston le observer hi tangka Minecraft a hianin hi khol thil dewania piston kan ti chuanin antina na ma hen tin thil kan danga chuanin piston a poina da theya maro chu chenghal dona taingan da hringa hei tin kan onanga khan thil nornan khana man theya hei hi chuanin han kan ti le theya hei tain sticky piston kan da chuan hei a potlet le theya amar ju sticky piston ne lawa chu piston pa ngai ne a potlet lawa a poi lawa potlet kan du kha chuan sticky piston kan da me nga chuanin kha piston tho dan ania chuanin piston hi lo soi zau le hretila entinanin tem block omta sengin chuanin ta po hen tin a piston khan block ta hen daila hi avapor pathau do ni signal kaldan hi redstone signal kaldan hi lo en lokula ti do hian kala alai khonin piston na khaum ta sengin khanin hen ting zong block om ho zong hi tana hen pakhat om don boka khan ting ho hi a power theya khan ting khan ani a diagonal in a power thelo tina jo antenna in tian ni ta sengin antenna ta hen level antenna ta hen level antenna ta hen level kan da ta ten kan on chuanin a power lawa amar chu ta hianin hei power kan du chuanin ta hen redstone kan danga hemi block hian hemi redstone ku azu power anga chuan hemi redstone hian piston hi power lenga khanin a function thei thawa tin khanin kha piston tho dan do chu ni ang kan da let lenga kha chu piston chu lo ni phot ta seng adot le hian observer lo oma observer hian thil observer a mami hi antinan tain nung hi lo en ula hei try thil sen te khumo kukuron en zau chuanin signal khatena pe chok tina nia omje join observer hian a ma thil om zong hi eng thil nge om kha observer tuna chuanin block engma om lawa chuan a eng lawa chuan ta hen kan danga kha aron eng zau khain huam kha a observe ta etena hen thil om ani ti kha signal kha ron pe chuaka chunin kan ti le lokang kha ron sen zewa chunin kan ti chianga kan ti chen nuwa po hianin a cheni ti kha signal ron pe chuk le dona kana ron sen le zewa kha a signal pe khatin kan pot sei theya piston a hen kal tir chinango han piston a pohana kal theya chuanin entirnanin ta hen redstone hi lo da le taila observer hian ham ha chun engma om lawa chuan signal a pe chuk lawa a ma khana om chia kha signal a pe chuk zo piston kha avapor ani hetena signal khatina phemo chuanin kan ti chelenga khanin signal nge a ma hian thila om ani ti kha a hril theya chuanin khami thila om awang khanin ta hianin signal kha pe chuk theya chun signal hi kan delay thei kan ting khanin kan delay theya repeater hian delay meang repeater pathum kan nei ta ni thum kan da chuan kan tilenga ngo ta hen delay kha kan da don che ni delay kan ti chuanin kan ti muang thlet dona signal lut kha 4 tick vela oma hi 1 tick ania 2 3 4 khan vain engza nge delay tak 4 plus 4 chu 8 ania
kan ti le nga 12 in 12 tik khana delay le ta chuanin aron pot mong that to don hi ka an hu thiamang draw khana off po kha ti khana ron delay ya kha observer le piston ania hi karon sawifiah fakna chanchu nakina han kan la mang tangkai don tuka chu nakina sawifiah ngai lo khanin karon sawifiah lok ma sap hot ani chuanin thil mu tu cheu ka nei boka village lama han kan kal lenga kan villager ho trading hall kan siama heta hianin ta hin kan kal le lokanga episode masala ma han tanga hianin cleric villager ho hi kalauda heng ho hi kalau trade ta hey master level ve kan towa battle of enchanting te ting khan trade towa rotten flesh kan trade te theido mo kan tia maro chu hey an du tlo mang reng tu chu ma chon gold kha kan lo trade chara gold thi kan nei tama hetanga hianin nei sa kan la nem o ta chu kan nei tam bak to lo ni chu ma chu gold farm kan nei a hey gold thi tam thak kan nei do na khanin ta hen la sengin gold pakhat hi emerald pakhat zeling kan lo trade ta chun he emerald hi kan nei claim tong renga chan chu villager ka lo trade le villager thar ka lo da villager thar pakwa hi tana kian ki zombies a han kan ti changa chun kan hil le chunin khanin heta hen rong ka le ti khan pakwa ka lo nei le a kha episode ma sa kan ti hre pang khanin chun ta hen hei farmer villager ho pakwa ka lo da le a chunin hemi te hian pumpkin le melon hin trade ta hi kan du ta kan ya chunin hei master ve kan ni toin ga ria master etra mi ho po hi master ho hianin hei golden carrot hin trade thei to golden carrot hi chowa chuanin all samang renga ta han kan trade lo ponin gold farm kan nei thawa khan all sam takin kan siam theya ma sen kan du ber chu heta chunin pumpkin le melon hi nia ti hi farmer a chuan an thabera chuan hei helal ale lama hianin Mason villager te mo ang ho mo ni kha kan da le dona na poimo ho kan ti pho kan la da lawa tu na kan da to mei theya chon hei hetenga hianin a poimo do ho le khabu trei thau kha kan ti dona a poi thlak chi do hlek khamo chonin kha kan villager ho kan farmer villager ho tang khan in ting ho hi kalo trei ta cookies te pumpkin pie te suspicious stew te kan neya suspicious stew hi enge random ania enge ni kan thra thei lawa chonin kan in chen kan thra thei dona then chuanin poison te oma then chu strength te ting khanin potion effect kha pe veya rel te chung hi kan in china hi kan nei kan en china aba van tui thlak ve poison kan nei ni ha ting khanin random do khana oma chung han ding pho kan nei tang kai vak lawa wan chen ni kai kalo pai vel mai ni chunin gold thi kan trade tanga mi te hi thenin gold thi kalo trade chara gold thi kan nga ka ting khanin gold tam tak kan neya dian villager trade nan po hina poi lo ni gold farm kan neya an gold tam tak kan neya chun ti khan hei kan hei mi te hi clear kan neya hei mi te hen ring hen den xp kan nei me ba ga hianin xp bottle hi kalei theya hi tangkai lu tuka xp bottle hi kalei hal char theya hi chan chu xp farm chu kan nei thawa enderman xp farm kan neya nct han kan neya mar chu nct kal reng ngai lo khanin ta hianin hanin bottle hi kan lo trade anga bottle hi kan da khomanga antinan ko hei ka silk touch pick export hen mending oma he men silk touch unbreaking 3 efficiency 5 le mending oma hi antinan lei kan lo lai ta ni khoi moni khanin chun lo che trap to hi le tur kha chun ho kha ngai thina enderman xp from ma thang kala ngai thina chu wan chunin tian hi ngai lawin ting an kenga enderman xp from kal kher ngai law khan xp bottle hi ting kan neya khan ko anh hi le ngal veka khan xp bottle potle ma zong kalo ne heta hen kan en sinang ei xp bottle pakhat ne thum lui ngo ruk sari stack riat vel ba kalo la nei lawa hi kina kan nei tho dona tangkai dona emergency tan tangkai don tukani kan ei tur po chu hei golden carrot and trade ka ti to khanin hetenai kan villager ho hian golden carrot hin trade to kha emerald mang khan kalo lei le a ta hen tam tak kalo nei to chuan kan cho ei tur ani don to hei hi han golden carrot kan ei to don ni kha kan lo thil lo ti ho chu nia hei tingai te poi enchanting bottle kan lei theya khating khanin enchanting bottle kan lenga aba hi chu kan trade fak don lawa hei nether ward ti te trade thei thawa redstone hi kan trade bokonga redstone le lapis lazuli hi kan trade bokonga aba chu kan trade don lawa kha hemi ten hen atanga
kan thil nei te chu nia villager hi an thak khopan tangkai khopa ma chu man nu tukhi developer te pon an du chi lo hai te khung san to pian du chi lo wa ma seng hei efficient thei dan ber ania du thu sam chonin in than pa theu te nei seng te khanin story san than te khan nei seng an duwa ma chu kan ti hri lawang tu na chon hei o chon te na hian hei episode ma sa han te na hian episode le kan ti turania tu na chon kan sei hri lawang ti kha kan nei a chu kan lo enanga kan ring em ten level hi kan click anga khan lo in honga e hi thil ko zau tak kha alo ni ria tu na chonin tak taka hei ta hianin pumpkin farm le melon farm kan siam do na chuan chuni khana china observer le piston chungchang de hatian kan soivak na chan kha piston le observer kha ta hian kan mang do na khami mang khanin pumpkin farm kan siam do na chhong khat ni thum li mo hi kan siam anga chumi tan chon resource tam tak kan mamowa chon chen khat chu kalo la to chu kan mamo tur pakhat chu khongai kha nether core chi kan mamo do na nether chunghan kalo kala hei nether core chi tam takala le hi observer sim nang khana ngaya recipe ha kan enlogang observer recipe hi ni lo observer recipe hi hei cobblestone pathum le redstone pathni le nether quartz kan mamowa nether quartz chi tam tak kan mamo do na ka duain hei chu tam mai thaya ma chu nakin zela kan man tu khani wang khanin tuna kan lo la lok trawa nge kan mamo redstone kan mamo redstone hi etanai kan cleric villager thin tangkai kopa ei redstone ten tree ta redstone hi kan la thei boka pumpkin le melon hi tam tak kan mamo do na pumpkin chi le melon chi kha tam tak kan mamo do na tina hian pumpkin hi emi wall ta hian hemi te chi hi farm kalo ne ya hemi te tang hian kan nei dei don lawa chuan chuan pumpkin le melon farm kan siam lokanga manual kan ti chuan mania harvest chop ngai khania kina chunin automatic in kan siam dona kha khatara kan pumpkin farm chen tu pokha automatic turania automatic khani dona amain harvest char thei tu khan kan siam dona tuna chunin manual farm kan siam lokanga khumom chon kan mulok theya kan starter base bula han kan kal phele lokanga khatanai kan starter base tlang chunga khanin siam kan tum chin doni hi kan starter base khania tenai chunga hianin hey tree farm kalo siam out hepo hi automatic ina siam thei dona tree farm te po hi ama chu ten manual tree farm kalo siama hei khoi te pon lo omani hi hei ka kalai takin lo troi pui lo va tenai vela hianin melon farm le pumpkin farm chu kan siam bel lokonga manual deuh ni dona khungi kan siamang zol zau deuh hlek nga ya dai zol thain ka ria dai kan siam lokang thil dang lam deuh hlekin lo humialem ti hian ei pumpkin le melon je tam takan nei baga hianin ka level hi kan enanga ka level 7 ne lo nia level ka 70 chung ha kan nei to ma ra chu hei tra hen ka lo fk time lapse tur ha ka lo siama ma ra chu ka lo thil lawa chu kan time lapse lo thil lokila heting lai hen pumpkin le melon farm a hen ka lo fk a tinai henin kan pumpkin le melon troda nang hi time lapse turang khanin ka lo in setaba amara chu thil pakhat ka lo thei hela chu zana lo ni khana lo thim beka kabul nai vela hian mo pan lo spawna chudia kfk lai chonin spider hi lo kala ei spider hi banga lo lon theya kfk spot siamna a hian ron lon chawa munna ko om se ki ma hi khanin
min lo be char chara zombies te po oma atop na hi chuan zombies in ron sa ta kalo thita ni ka thi ti gen thiat vele chuanin tna hian emergency electra kala a chuan rocket kala a kan farm han ka thlok chho nga la vanei thlak takin tna hian ka item te ho hi au la bo lo hlawa au la kim vek ani level ka chu da thari la hey pumpkin le melon chu tam takan ne ya amar chu thil ni ja thlak deuh mai chu melon le pumpkin city 64 le 64 chi hi kan mamo a stack khat ve ve bai kan lo mamo lawa tam tak hi kan lo ching ve ringo ta amara chu hey stack khat ve ve bai kan lo mamo lo ni a saknan hian thil tam tak kan mamo dona kha ma ka soi piston le observer ha tam tak kan mamo dona kha ha ka lo siamanga kan mamo tur ho hi tuna chon creative world ta kan loot lokonga khami hemi kan pumpkin le melon farm sim tur hi kan en lock don ne tikhanin creative world ta kan lo oma tana hianin pumpkin le melon farm sim dan kha kan lo en lokonga hi khol te ka lo siam china ka lo tivel china chu kan ti dan chu kan enanga ta hen piston kan danga piston bula hianin observer kan danga episode tira kan suyang khanin piston hunga hian block kan da theya tinan eng block po lo daila khan lo da taila chuanin block chunga hianin ten redstone signal hi kal theya chuan observer kha tikhanin signal nei khanin khaina to the hi kan hmang tangkai dona kan man tangkai dan tur chu hei hetengai hianin khanin thlai kha kan chinganga kha kan chin vela khanin signal a ron pe chuk thina chuanin hei kan bone mill theya bone kan nei chuanin bone tuna tan chuanin kan bone mill zuayanga update ma piang khan observer hian ten signal pe chuka chuanin piston hian a ron nor chuak thina chuanin a ron nor chuak tura ngaila tick speed hi kan ti sang lokang game rule random tick speed hi 100 velin da chinila tain pumpkin a ron tro tura ngaila nge ron tro wat cha so thei lo va ngoro ai sangi kan ti leng mai maya 1000 in tro tur ni shrim tikhan ha aron trowa tikhan a tro piang khan piston hian tikhan aron nor phei zela khan ting che khanin ten kan da treu theya khanin kan da treu theya chun hi signal hi tana chhong ang khanin chhong liang velin kan siam theya chunin ti dan dang pakhatom le chun he tena hianin kalo design china ama chu hi collect dana boi thlak ang reng dona hei piston bula hianin observer danga ya ma seng hei thlai phun angai box ya chon hei chu man tlak lawa chunin man tlak do pakhat ta hen kalo siam le a hi kan man dan tur kan conclusion ang do chu nia hei triangle block khachi om don lawa block thuma movel om dona chunin hei khanin achongin kal thei ta chia tra hianin glass block kan da na chan chu glass block hi da lawila chuanin khanin hei signal ati chia glass block kan da khanin signal kal tlang theya glass block a khanin ani hen kan siam don ni survival a kan lo siam ang tuna ikhan survival a kan lo le to a kain kan pumpkin le melon farm chu kalo siam to a kan en chinanga ei kan hunga e then chun la thang lian lo dawa ka bon mil vek lawa hi ngau hi ei layer khat ni thumli ania kan so paruk theu ma khanin aron tla khadona tinga khanin ama chu khu tunai khon kan munga ngo kan zoom them khu tunai tak khonin e tang thina khu tinga ya le he tunai hin tang theya khu tunai khon mo chung mini van chunin ice kan mamo a ice kan lo nei mi lawa khoi man jon kan ei to mai thema chu ka da na ka lo thela wa storage han om si lawa chon hei pumpkin le melon pot eng man zat kan nei to a hi tam tak kan mamo dona hi tam tak kan mon chan chu ngo te kan ti chinang pumpkin big yo hanin pumpkin som pariat hi ti henin emerald som pariatin kan thleng heya han emerald som pariat kan nei the kha emerald farm tan thal tuk mai nia chunin hei automatically engtin ma kan ti ngai lovin khana loin harvest charcha dona ice chu kan zong lok don mi nyang chan chu tamjok hi chu ron tla kha storage han ron tla kha thoma sengin khu chen khu om thina khu trai te khu mo khu pumpkin om khu khu ding te khu tang ta khamini wang khan
tol theina turang ice kha kan mamoa ice farm te po kan la sim do na mo chu tuna chuanin engna wakal photang vur mun kan zonga ta chuanin ice eng mun sat kan la khatrai man turte kal lokang cái shit solo chun south lama hian a oma south east lama hian ongin ka hria south east lama hian kan thlok chinanga ice kan song dom ni hei ten hei lo ome ting hi kan langa engmun sat kan langa chun kan hode do ne hi blue ice mi yes blue ice ni blue ice mo ko ti pek ice thao lo ni oh blue ice su hen te hian ya tinai hianin blue ice khala oma heng blue ice chu tle mangrenga hei aseng vura chuanin a thab per ania la trewang he poi north west lama he kan hongai no mo south east lama kan kala north west lama kan hove thungang hey kan munga tina hen lo ta trâu ne he kan thak deng he tikha chuanin an tang to lo tura anga yang ni lo kal tlang thea hian tang em oh tikha chuanin pumpkin le melon tam tak kan nei tonga emerald tam tak kan nei thei do ni nice ole tikha ni episode top lampang kan lo thiang le to video te kan lo ti top don nai tonga vena chuanin thil tam tak kan tia ei pumpkin farm kan siama hi emerald ta na thil tangkai le tu khania chuanin villager te po hei kalo da bel vek to a chuan le lama te po son kan la danga chuan villager tangkai ho kan ti po kha kan da trap to a tun tan chuanin kan lo tu tok la hri photanga episode le kan hmu le thau do ni oh bye